Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to lerem sang ralte. Kumina chapchar ku utlom na Aizawl ani tura B20 thut khoma mikwa local te som chung changa Wing Khan Chief Minister Puzaram Thanga Hovin chapchar kut Organizing Committee OB le G20 Mizoram Core Committee te antukhom. Chia drop na atlen thula chet lak dan tur lem chan pui mega mock drill Wing Khan hoi hotani. Union Law Minister in Tondin Muna Uniform Civil Code man tumna omloti Wing Khan Puke Vanal Venezuela Ziak Achana Tarlang. Nagaland Assembly in Tanpui Tura BJP led National Democratic Progressive Party and Thokdondon. Kumina chapchar ku utlom na Aizawl ani tura B20 thut khoma mikwa local te som chung changa Wing Khan Chief Minister Puzaram Thanga Hovin chapchar ku Organizing Committee OB le G20 Mizoram Core Committee te antukhom G20 Noaya Committee pakhat Business 20 thut khom March ni hian Aizawl la nga ani dona ramsang sanga changa he thut khom na del tur te chu march ni khata lo thlengin ni thoma an let le dona chapchar kut Organizing Committee chuan heng mi khwalte ku chim ve tura som ni se te an lo rel to ani G20 in khom hoi hotulam po in mi khwalten mizo kut lian ber an tel pu ju tha an ti thu soin hemi bo zui hian vo in thut khoma hian chapchar kut man dan tur le rom mana lo om sa to te clear hovin siam dang lam ngai te siam thatani thut khoma hian Business 20 thut khom nei dan tur le mi khwalte om dan tur te sarkar in po chana le mhabak lo om te clear hobani a kutlom dan tur duang tu committee in rom mana an lo siam to te en howani bok G20 mikhwale state economy ten mizo culture an temve theina turle mikhwalo lom dan tur tele traffic kal dan tur thlengin uluk taka soi hobani a he mikhwalte awanga sum sen bel tur rom manasiamin arem chananga sarkar lai puya del ni se antibok India in G20 president Nina achel chung hian inkhom chang sang zani chuang India khopui sang sanga nga anidona voin thut khoma core committee a hian chief secretary Dr. Renu Sharma to chief coordinator ani Nini chama champai tlo thang mek larsap Dr. Hari Babu Kambam Party chon Wing Khan champai le Zokotarat company operating base te Zokotar Land Custom Station SBI Zokotar branch le Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Rural Noya ham thanadong tu Zokotarami te tlo inakom larsap hiat India le Myanmar in rin a leido Indo Myanmar Friendship Bridge le border pillar te atlo boka Zokotar kotlang shwai tu te Land Custom Station a income ho na hun an mangbok Rihlo le dan lewa thil ti man chua ko nga Assam rifle te na thole khotla mi puite ma khuwa nga ya an mala na te fak amati thu soya Mizoram larsap ani nu Assam rifle te malak na an ho tu te le media kaltlang asiat fo thu soyin thorwal pui dang te ne na tangtlang a khotlang him na ko nga an mala na te chu afak omani ati ramri ven le ramri kaltlanga dan lawa thil ti do ko nga khotla mi puite ne na inzom na chatak an nei le an ta na rongbol sak ko nga an mala na chuan mar chak mi te ta na thian tha an ne na atar langa ni ati a ramri kaltlanga insum don ton na momal zoga kalpui turin India lama in honreng thu le dananga kalpui turin le lamanin peya mala do na poimo thu soya Zokotar kotlang shwai tu ten an ne na mamu an thlen ATM health facility ti changtlun le tul dang te ti pui chelani thwai theinan a tulang te bo zuya mala turin line department official te atsa ani larsap hian for the two Assam rifles Noya company operating base COB champhai le Zokotar te atloa for the two Assam rifles battalion how tu ten lodong songin ramri ven le dan lobaram rikal tlanga thil ti ven kong an mala dan te an lo shilfia Indo Myanmar border thui tak omna champhai district in India ramtan poi mona thuk tak anei thule ramri ol sam taka dai kai mai thei ani le thenom ram boya wanga har sada thlengte antar langani Dr. Kambam Party hian Land Custom Station LCS Zokotar Port lo in Superintendent Puke Mdong Lian le atho pui te nan lo dong songa ramrikal tlanga sum don na le an atho dan te an lo shilfi ani LCS chunga banking facility SBI Zokotar Port lo in lead district manager Puje M Soren le thok tu te nan lo dong songa larsap chon bank kal tlanga ham thatna abikin social security scheme te mi puin an melshia ta an chor tang kai ngei theina na ma la turin atsa ani Governor hian Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Rural Noya ham thanadong tu Zokotar khwami te potlo in rom man om zia le tangkai na te asoi fia an mu dan le chor tangkai dan te azot bok
BPL family tatana athona erong bolna gas connection pek na scheme Pradhan Mantri Ujwala Yojana noya ham thana pek ani theinan atol te bo zui turin thunei tu te acha bok Dr. Kambam Pati hian vo in chanu dar thum khan Khozol district law turin champhai achwa sanani Chiat ta thlen thula chetla dan turlem chanpui mega mock drill chu vein khan Aizawl ka pui chu mun sang sanga huai hotani a mock drill a hian sarkar department sang tele tlom ngai polte zirlai tele damdoi lama thok te an telani mock drill jail high school khatla tuikwal kong lungto lot bul new market bazaar pui civil hospital rural development directorate building chanmari agape hospital mineko open gym le dc office ate nayani a staging area tan mineko open gym manani chamadar soma heng mun thlanbi ka te hian siren ti ri kani a lirhing na satak lo thlen pala omdan tur te an tira invoice da thataka kalpuin atak ang theiber turin mock drill nayani a phailam mithiam tele disaster management and rehabilitation official ten amuna an vilani mock drill district khapui sanga po huai hotani a siren teri in lirhing na satak lo thlen thula thi le hliam te seng hoya enkol dan tur te anen china atak taka thil thleng angin engkim an kalpuyani Mizo Zirlai Paul chuan Mizoram Subordinate Services Selection Board MSSSB Chairman Bang Tura Anor na chungchanga sarkar ho tutenan Indian anei le ani nuwa norna antito MZP ta chwa talan danin voina sarkar nen an inbiang na sarkar lamin lung oilo na an kalpui mek chol san turin angen an ti a sarkar lamatang rot na zinga puram mangyaral te chuni thum ma in soi fena thelu turle assistant grade exam athil fel hel chui chiang turin DPNARGSW in inquiry ati February narian ma in report a thelu tang ti chu MZP a thlenani a hengba ka hian puram mangyaral te chu aterm chungin nalak a conduct lawang ti le chairman post work circular chu February ni thum ai tlai lawati chu ani ang ti chu MZP nen an thlena sarkar thel thlen ngai to MZP college SU shwai tu tele nambol zirlai por shwai tu te voina thu hop chuan sarkar lam ngin na an ngai to nuwa an nor na hi an te top ta ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Union Law Minister Pukiren Rijiju chuan tundin hmuna Uniform Civil Code mantumna engma omloti voin khan poke vanal vena zona ziak achana soi India sarkarin sakhotin le namtin shod rwala turdan Uniform Civil Code UCC manatum nia thuthang chungchanga poke vanal vena chuan Union Law and Justice Minister Pukiren Rijiju at Parliament da zona azota man tumani chuan MNF le India inremna tuthlunga wanga siam India Constitution article the thum samsari pangana ji chu angong boy theyengem ti le India rama nam sang te nam dan customary law te hi UCC chuna palzu tangem ti te azota Rijiju chuan India sarkar chuan Law Commission of India somni pakhat na ne na UCC na ngong thei tur thil sang te lo zir chiang nga chumi zo zria run na siam turin ngen na lo thlen to thute Law Commission ho tu te chuan Law Commission of India somni pakhat na hun chu August somthum pakhat sangni som pariat atop to thule Law Commission somni pahni na in alangai to jok turnia alan thoin anron chan thu te asoya hemi ni wang hian tun den mana Uniform Civil Code man tum na engma omlo ti in poke vanal vena zona te hizia kin a changani hemi malam hian Mizoram MP pani te chuan UCC chu Parliament da pom tura putwani chuan ando dal don tholo soi to a rore lai MNF party point an athei anga do dalan tum thule tuna assembly in khomlo tura po aram chan dan anga ando lo na lan tir ni se ti legislature party an lo rel to ani Nagaland Assembly in Thanpui nei tura BJP le National Democratic Progressive Party NDPP an thokdondona BJP hian seat somni chu in NDPP in seat somli an chuang New Delhi and party headquarters of Voina Tathar Lakhom to Tekomna BJP State President Temjen Imna along chuan Prime Minister Narendra Modi hova Central Committee to khom naya Nagaland Assembly in Thanpui nei tura BJP le NDPP an thokdondon ti soin seat in chu semdan tur po an tefel to ani ati BJP hian Nagaland Assembly in Thanpui an party candidate tur te an puang to a Deputy Chief Minister Y Patana chu tui sita adinganga along taki sita Temjen Imna alonga adingang seat somruk omna Meghalaya Assembly in Thanpui an candidate tur ta mingpo wing khan puangin seat zong chu ki mantuma State BJP President Ernest Moria chu West Shillong sita ading donani
heti lai hian NDPP po in Nagaland Assembly in thlanna an candidate tur te hmingan puanga Chief Minister Nephew Rio chu Northern Angami tu biala adingang Chanchinthar top na tlang pui Kumina chapchar kut lom na Aizawl nei tura B20 thut comment mikwa local te som chungchanga wing khan Chief Minister Puzoram thanga hovin chapchar kut organizing committee OB le G20 Mizoram core committee te an thukhom chia drop na thlen thula chet lak dan tur lem chan pui mega mock drill wing khan hoi hotani Union Law Minister in Tondin muna uniform civil code man tumna omlo ti wing khan boke wanal vena zona ziak achana atar lang Nagaland Assembly in Thlanpui nei tura BJP le National Democratic Progressive Party an thok don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani